İrlərində ғайрət biter, xatınlardan haya gider, balalardan şəfqət biter. Менә шундый zaman җитәр. Галимнәре вәгазь сөйләр, кайберләре гайбәт сөйләр. Адәм хәвеф белән үләр. Менә шундый zaman җитәр. Атасыз бала күп булыр, маллы кеше саран булыр, мәҗлесләрдә уен булыр. Менә шундый zaman җитәр. Ул Мөхәммәд дөньяга тәшриф итәр, вакыт иреште кәлимәте хәйрел бәшәр. Инде аның кәлимәсе булды анык, бу галәмәт захир булды алланык. Ул Рабигъел әвәл аенда иде, 12нче киче дүшәмбе иде. Диде күрдем ул Мөхәммәд анасы, бер гаҗәп нурына кояшның яктысы. Аят итеп чыкты имнән шул заман, күпләргә тик нур белән тулды җиһан. Эш галәмдә һидигелди эш җирдә, аралары бик ерак бер-беренә. Беренә шәрик, беренә гарибтә анык, берсесенә бурасында калганың. Bildim Allah'ın mübarek nuru, zahir oldu kelimesinden ahali. İndi gökten küferişte safı saf, kavga gibi kıldılar kıyımda var. Zahir oldu defaten üç kur kızı, bilgisi olmadı kaydan kirdi ki. İşisi de yanıma oturdular, Mustafa kiledi yuğafırdılar. Dediler oğlum gibi hürmetleri, ul Xuda hiçbir anağa vermedi. Bir oluk devlet iyesi bulasın, halka körken bir oğul tuğdırasın. Dini Emine vakılı ciddi tamam, kimi indi dünyaga hayırlı aman. Esselikten susadım gayet kadı, şu vakit eşirdiler bir şirmeti. Akili kardan dahi salkan idi, bu gibiden dünyada hiç yok idi. Eştim ağanı barşa ağzem buldanır, eşime hem dışıma da tuldanır. Kildi bir ak kuş kanat ile ışıp, arkamı sıvadı ulumda düşüp. Tuğda ul sağatta ul sultan idin, nüre varık buldu sema ve zemin. Gar şefaat lazım olsa izlegiz, ul Resulünün sünnetinden bizlegiz. İyi Muhammed Mustafa'sı iresin,